Ashim Yagriga Tabu Ban Pumra Balapri Yagriga Football Tournament Hagigapur Pamata Kurishbon Manta kasingi ka arpu pratarik risau ar hajar arpu lai ka Maulang Wir Sports Club kalayo ban pli perdano ya ka lempung kenjat bol ka bahe du ka bala tip kum ka 16th invitation tournament ar hajar arpu lai hadu arpu sau bala penlong Hamadan Rowell Lingdo Stadium Maulang Wir Southwest Khasi Hills District hakani ka singi lawan ban pli perda ya kani ka lempung da uba Arden M Basayomot MLA Nanongkrem Constituency Kumukongsan harangkat ka jinga don lang kinangkit kam jong ka Maulang Wir Sports Club Menteri Shillong bat ki wei de kiri orang ba. Hakasingi pli perdaya ka ni kalumpung la sakhi ya ka jinga lekai ka baningkong. Hapedeng ka North East United FC Persha ya ka Shillong Lajong FC hakaba de ki hajar ngut ki pat ba Khyrwit football kila wan tu ban wan sakhi de la ki jong ki khmat ya ka jinga lekai jong ki te ki arteri ki kan hun ne lekai ki bala pau bha hapo North East bat ru hakari India hi baro kawe. Jakmat Haba phai shaka jinga lekai ka jinga khun kalong shisha ka ba internet bat ka bala penhun jrut ya ki bawan ban pet kai lengba ka jing tibet kirang lekai bat hakani ka jinga khun ka Shillong Lajong FC kala yo ban peliam no da shigo la North ya ka North East United FC lengba ka gol usam la wanda jet ringken Mentah ke Shillong Lajong kelayok bang tap sigo.
Yo Benedon Bentalang Bat Kemaulang Weir Sports Club Kepada Trishikam Buntli Kisnem Ban Kintiu Yagi Kam Kilamet Hagani Kadong Katang Nasno Sarangru Bangayo Benedon Benta Haga Jaga Kadong Katang Kabangila Banong Kabalong Kashlem Saindur Jong ka kilamet hagi benta ki bapher lalu ke football ki nonge mare thong bat lesi ka dong ka thain mau kwat ka dei ban sno sorong magalala ban pini shibon ki rang kilamet bat ki thei kilamet nagri ka dong ka thain ki ban mi khmat Omtang yaga jala, Henry yaga ri, but omtang hagari India, Henry yaga pau, what haga pertehi borok kawin. Sya yaga bangan penken mau, yagi katu kaningut, kebangi laban tip, kebagani yaga dong ka time kala say, kum kita kirang kilamet kiba pau, kebala mikmat nagani ka jaga, kebalong ka time ka dong, kebadan sekendong. Henry Galala ban say, Shibon ba, Yenamla ban klet, Yeba Lawrence Lingkoy, ba Dennis Lingkoy, Iba Polen Lingdo, Kini Kibalalong kita ki klur yelekai, Kibalala Shisha ban kring, Yegi kmat jaminang pekai, Batuan penhun, Yegi nang pekai baro, Nidondu hagani ka por banta, Yegi samla kibadangi shimbenta, Haga kamelekai, Kum samla shesta Paul Lingdo, Ubrani kemat Hagi klop Kiba syabar Nagani ke jala ke jingi Ngidon ru Wari ki long keme Kiba dang don haduk menta Kiba long ki nonge mere thong Kiba klan bagi bapau Kumi kong kumoy walang Kidon kiba li shim menta Hagi national level Athletes Kumi kong kintimon marweng Kidon Hagi state level Kidon hagi international level Bakum ta terter Nasno banai kumle gerbang nomor kata ya kini ke dong katang kabalala bansai ya kini ke rang kilomet bagi thai kilomet kibelonra ke buram om tangi kini ke dong katang Henry ya ke ri bagi ke jat ri borok koi nasno ke sarkar ke ban Peit gerbang ya ke mau Khyrwit kum kata ke Shillong bagananga bansai Yagi rang kilamet ki thei kilamet nang ni shakmat